Peja, nisi komentator sad si borac. Pa komentator je čast biti isto sa strane, pa ne mre to svako, mislim. Ja sam bio ono lik koji nije znao složiti rečenicu doslovno, ali evo, viš sve je došlo na svoje. Kako i organizacija i sve ostalo, tako i Peja dolazi na svoje, a vidimo da i u kavezu isto dolazi na svoje. Moram ti priznat da se ja još ne mogu naviknuti na tebe ovakvog na presicama. Pa kako misliš, kako? Pa ne mogu se, za šta da trošim energiju, na kog? Za šta? Jer ja sam previše energije trošio prije svojih mečeva, na gluposti, na ovo. Pa ja mislim da me ljudi više ovako respektiraju nego kad sam bio onaj kreten koji se derao. Mislim, ja sam došao iz tog kvarta iz kojeg sam došao, proživio sam to što sam proživio kroz život, radio sam mnoga sranja i bio u sve i svakakvim problemima i svemu, ali evo, i tu sam na kraju, sjedim, normalno pričam, razgovaram sa svima, tako da ja mislim da je ovo bolja verzija Filipa. Kratka prognoza, evo, prva, druga runda, kako je? Pobjeda? Pa nisam ja tu da prognoziram ni da gledam u budućnost, ali ja vjerujem u sebe i vjerujem da sam bolji borac i da ću pobijediti taj meč. Hvala ti puno. Hvala vama.